sweswo mingiselo mngana lona FM ikhumenaro timinete ntsena kuphela wara ya khumembiri terita va kha hi bula na va statistics South Africa namuntlha vakon'wana ta va kha hi bula na vona lava kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swi fambaka koho hi tlhelweni ra timhaka ta swa matshamelo ya swilo ngopfungopfu vusweti eAfrika-Dzonga xana kha ya hi swela kumbe kha phurumukake mhaka leyi lavaka ku va hi vulavula hi yona hi ta bula na vona laha ka 10 minute ku bile awara yan'we nhlekani lowu kasi hi hafu ku bile awara yan'we hi lava ku vulavula hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu laha va ri loko ha kula a hi byeriwa ku ta vambirhi ntsena ku na risimu rin'wana ra dokodela Chauke ta vambirhi sweswiya ka timhaka ta vambirhi ku minkarhi yin'wana loko lava vambirhi va nghenelerile loko u nghenelela wena i ri wa vunharhu i hetelela i va lwisa masivona hileswaku loko wo hlangana mina ni ri ka ndhawu yin'wana i swi vona ku laha ni nga koho lava we va tivaka a va fanelanga va swi tiva ku ni laya hikokwalaho ka yini i hundzisa hungu rero i vikila ku ya fikelela yini van'wana mize mifamba mi ya swi hoxana le ka swiyenge swa mabulu mi kha mi lava ku fikelela yini se mhaka leyi lava ku bula yona hi ku swi hetelela swi vanga madzolonga vanhu va dlayana vanhu va holova vanhu ma yi vo mhaka koho se lava ku ta ku bula hi swona hi hafu ku pela wara ya 12 nhlekani lowu ya 13 nhlekani lowu wa Xikwembu mingiselo Munghana Lona FM tatana Mike Maringa hi laha inkulukumba loyi a nga famba magondzo yo tala rinrini a hi n'wi vutisa hi timhaka ta vuhlayiseki emagondweni sweswi hi n'wi vutisa hi timhaka ta dyondzo ya masungulo tanihi mbulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo tatana Mike Maringa nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona enhlekani khalanga hi nhlekani va yingiseri va nongono minkarhi ya ku tala loko ze ku fika nguva leyi ya ku pfala ka swikolo na loko swikolo swi pfula ku tala ku va na hoyi ya tirhipoto hayi vana va nyikiwanga tirhipoto hi swivangelo leswi vana va nyikiwanga tirhipoto hi swivangelo leswiya a hi sunguleni kwalani tanihi ndzawulo manyikiwele ya tirhipoto mi langutela ku vana va nyikiwa tirhipoto loko swi te yini kumbe va nga nyikiwi tirhipoto loko swi te yini na khensa khalanga ku na miyingiseri wun'wana wa n'wina la ka nongonoko loko ni mi yingiserini loko a heta ku vulavula i ri 100 na mina mi ta kombela ku loko ni heta ni ta ku 100 na mina ni ta va ni kha ni tshaha ti-act hi ku South African School Department ya Education a ho ti fambisa na ku na milawu leyi hi fambisaka hi rhangela hi South African School Act yona yi guidaku ku i yini xi endliwaka i yini nga ta ka nga xi endli mo ni kombisa ku South African School Act ya 1996 yi kombisa kahle ku hava ku n'wana a nga tsoniwa report kumbe transfer kumbe yini hikuva vatswari va kha va kolota mi ta tsundzuka n'wana a nga koloti ntsanana n'wana wa less than 18 years a nge vi na xikweleti wa ha ri eminor ku kolota vatswari va yena se hi nge panichi n'wana hikwalaho ka ku va mutswari a nga hakelanga swo fana swi hakela tanihi leswi a nga twanisa swona na xikolo so sweswi swikolo swi pfalaku vana va fanele va teka tirhipoto from tolo ku fikela mindzuku hi ku ya hi arrangement ya swikolo hina tanihi ndzawulo hi tivaka ku hava xikolo lexi nga khomaku report card ya mutswari i xihoxo lexikulukumba lexi tinhloko ta swikolo ti nga na vadyondzisi va nga xi endlaka a swi pfumeleriwile ku lwisaneni na vumbiwa bya tiko va lwisana na South African School Act so hi nge loko ku ve ku na principal a nga yingisela a lava ku n'wana a kuma report i le ku ndleni ka xiboho lexikulukumba swi nga ha va na ti-consequences to vava emakumu ka siku yi khomeni kwalano hi ku ni lava ku tiva ku se lexi kama n'wana ku va ku ri na swivangelo swi endla ku a khoma report leya vana va lahle tibuku a ti vuyangi kumbe ka kolotiwa sweswi hi nga vulavula hi swona kumbe swin'wana ku tlula kwalano endlisa ku yini ku ololoxa swivangelo leswiya loko ku ve yena tanihi mufambisi wa xikolo i vonisi ku loko o khoma ripoto kumbexana swi ta tlhava vatswari hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo loko ni vuyela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makoma ndlela tindlela hinkwato kongoma Bospo Grant i Thula Mahashi Stadium
hi laha hi nga ta va hi ri kona vhiki leri tako hi Mugqivela n'wana u ta va a n'wa hi tsheve se mi nga kayeli xavani mathikithi hi hlangana kona hi ta tiphina laha swa pfumeleriwa na ku loko mi fike kona tifoni ti timiwa a va nga mi vutisi nchumu na loko mi fika kaya kambe yiseni mahlweni mhaka leyi hi nga ka yona na tatana Maringa na khensa swinene loko mi ni khomele riqingho rere mhaka leyi ni nga vutisa ku nhloko ya xikolo a ngo to na swipfuketana hayi n'wana khalanga nga nyikiwi report ku va ku ri na xivangelo i lahle buku i ndle leswiya va yi huma njhani ka xiyimo xa muxaka lowo na khensa khalanga tanihileswi a ni vurini ku n'wana vutihlamuleri bya n'wana byi na mutswari loko n'wana a lahle buku leyi fanele ku replacewa i mutswari loyi a fanele a teka responsibility ku i n'wana wa mina i lahle buku miri i 150 a ni na yona sweswi mara ku na undertaking ya ku ni ta yi hakela i ya sayinela exigwevo xexo xa ku n'wananga i lahle buku hi ku ya hi ntsengo wa xikolomita 150 a yi sayinela report card yi releasiwa a ku nge ri xikolokolo xa ku loko yi nge se fika a wu releasiwi so it does not matter ku i kolota yini or mali muni nawu wu ri loko ku ve ku mutswari i sayinile i tsandzeka ku ta fikelela leswi a nga sayina swona n'wina tanihi ndzawulo kumbe hina tanihi ndzawulo kumbe xikolo hi nga teka mhaka leyo hi xinawu ya demanda mali leyi mutswari a hi kolotaka yona a ni ta va a hi sayinerini hansi ku we can take legal steps against mutswari loyi a nga endla xikweleti a nga ha xi hakeli ku fana na xikweleti xin'wana na xin'wanyana mara khalanga I think mhaka yin'wana leyi fanele ku hi tekela nhlokweni i ku nghena ka the root cause ya problem leyi ku swi fika kwini ka ku namuntlha hi pfuka hi ku ka public school lexi mfumo wu ngete a ka ha hakeriwi ti-fees loko n'hweti yi hela lembe ri hela va ku munhu i kolota mali yo tlilina munhu i kolota mali ya security munhu i kolota mali ya this and that ku ve department a yi xi tivi vufambisi bya xikolo byi le mavokweni ya SGB ti-SGB leti tlhavuriwaka hi tona ti fambisaka xikolo loko ti fambisa xikolo va tlhela va va na responsibility ya timhaka ta ku loko ku ri va nga kota ku lavela xikolo macheleni va pfumeleriwa South African School Act ya pfumela sweswo ku va nga famba va mobilize ti-funds ku pfuna xikolo laha xi kayivelaka kona so ku fika ku va na problem ya ku hakanyingi loko xiboho lexi xi tekiwa vatswari lava va hi foyinela kumbe va foyinela ku khalanga loko report yi nga ri ku humeni hi lava nga attendeki ti-meeting ta xikolo mi fika ku fika ku vitaniwa meeting wa vatswari va fika va ku xikolo xa hina yi sasekile mara mfumo a wu swi koti ku hi lavela gadi na munhu wo tlilina so a hi ta kombela ku mutswari un'wana na un'wana loyi nga na n'wana laha a humesi 250 hi lembe yi ta swi kota ku khavhara munhu wo tlilina yi ta khavhara gadi ivi vatswari lava va nga attenda lahaya ka xikolo lexi nga na 450 wa vana ku va 100 ivi hinkwavo va pfumela hi ku ya hi roll call ya meeting 100% va pfumeleni ku ti 250 ta pfumeleleka ivi na loko va vitana meeting wambirhi ku va na timinete ti hlayiwa ku tlhela ku pfumelelaniwa hi swona the problem starts loko u kuma ku munhu loyi a nga ri kona ka meeting a fika a ala kumbe mali ya ni yi tivi mara meeting a wu kumile a nga yisangi na apology a nga rhumelangi na proxy ya ku loko u votiwa fika eni vhotela loko ku i xiri ina ni ta ku ina loko ri ni ri so hi vona va taku va ta tsutsuma a va hakeli because va ri hina a hi nga ri kona loko tekiwa xiboho mara xa va khumba tanihileswi va nga vatswari kwalaha xikolweni xexo certificate ha ka ri mitsi kwalano because SGB yi fika yi gimanenge hansi ku hi pfumelelanini mara sweswo khalanga swi vula leswaku va fanele va khoma report va tlhela ka leswiya ni nga swi vula va humesa timinete va ku hi timinete ta ti-12 ta February hina tanihi xikolo hi pfumelelanini ku hi ta humesa 250 hi mutswari ene a mi humesangi so makolota as such hi ta hi humesa report n'wina acknowledge-ani debt leyi nga kona n'wana a nga khomeliwi report ku va kolota ivi vutomi byi ya mahlweni se kambe hi swi ringanisisa ku yini ku vatswari va va na vutihlamuleri ke hi mehe loyi ni le ka SGB swi vula ku ri fanele ku endleka yini loko hi tsandzela ku vatswari va va na vutihlamuleri ku loko vo pfumela ku na xikweleti hi va pfumela swi helela kwalano swi ta yisa ku yini mahlweni hi ku a van'wani se va ngo to sungula ku swa fana na hambi munhu a nga hakeli kumbe a nga landzeleli leswi hi va ku hi twananini a ku endleki nchumu no ni yi hlamusele kahle ni ku xikolo kumbe department yi nga teka ti-legal steps loko u za i sayina i acknowledge ya ku wa kolota swi fana loko ya teke timpahla vhengeleni nga hakeli va ku rhumela masamani sa ha pfumeleriwa na hina ku tekela magoza but hi mhaka ku mfumo u olovise swilo khalanga swikolo leswiwani
vana va dya mahala, transport mahala, everything mahala. Swi i matitwa ya vatswari na ku pfumelelana ka vona loko va lava ku hlayisa property leyi va nga nyika mfumo ku yi tshama yi ri kahle, because loko se yi sungula ku thyaka yi nga ha maintain kahle hikuva a le ku hakela munhu wo tlilina, va tlhe va khandziya timovha va ta pulukwani va endla le ka munghana lonene va ku mfumo a wu yi baseli xikolo xa hina ku hava maintenance. So that's why ti-SGB ti rhange mahlweni ta swi twisisa, because day to day running ya xikolo yi le ka vona, va swi vona loko swilo swi nga tshamisekangi kha ku mila nhova. Swi hi kambirhi Khalanga, maybe I also need to indicate ku na hina tanihi vatswari swikhwama swa hina swi endlangi ku ringana. So loko attendiwa ti-meeting letiya va fika va ku va lava 500 hi mutswari and wena a wu yi holi, a wu qualify grant, a wu kumi nchumu, wa yimisa voko i kawa me ni yima na rona mara a ni na mali. Va kota ku hoxa kwalaya i ta hoxa ntirho wa mavoko, i endla ntirho wa mavoko, i replace leswiya swi a swi ta va swi lave mali. Hi ku ya hi ntwanano wa SGB va ku n'wina mi ngete mi hava mali a swi na mhaka, ma swi vona xikolo xi tlhumini, instead ya ku laha hi fanele hi hakela vanhu lava hi nga ta va hakela mi ta tirha na vona, ndzima ya n'wina hi leyi i ta ta kan'we kumbe kambirhi mi ta tota polichi loko ri ka ha totiwa tipolichi kumbe mi ndla yini na yini. Mutswari a tikomba ku i responsible wa tiyimela timhaka ta n'wana wa yena. So a va ri xikolokolo va lava mali, loko ku ri mali i ri hava wa yimisa voko hi ku mi nga volunteera hi mavoko ivi SGB va ku pandela ndzima ya wena. At the end of the day swilo leswi a swi endleriwa ku panicha munhu, swo ndlela ntsena ku hlayisa nhundzu ya xikolo na ku vona ku swikolo leswi mfumo wu swi akaka swa masiku lama ku tshama swi ri ka xiyimo xa kahle. Kambe swi va swi kha swi vula yini hi n'we va mfumo tatani Maringa? Swi nga va swi vula ku loko mi ake kumbe mi tise infrastructure yo karhi kumbe muako wo karhi, mi va mi kha mi kayivela mali ya ku vanhu va ta basisa, vanhu va ta va ku va kha ku endleka yini loko ku ze ku va na xilaveko xa ku lava ku pfuna? No Khalanga, mi ta tsundzuka ku lembe rin'wana na rin'wana hi nyikiwa mpimanyeto yi tirha hi budget. So budget ya hina a yi hi pfumeleli. Mo ni mi nyika example la province ya hina ya Limpopo hi na 3,665 wa swikolo. So 3,665 wa swikolo loko i lava ku thola varindzi swi vula ku i fanele establisha tiposo tingani, because ku nge vi murindzi wun'we, ku nge vi vambirhi, va fanele va cincana ti-shift. Swi vula ku you are now saying ku aka xikhwama xa mfumo i fanele i fika laha ka 3,660 something i ku times 4 or 6 ku va ta cinca ti-shift. Swi nga endleka mfumo wu nga vi na vona treasury yi nge yi pasise proposal ya hina ya ku xikolo xin'wana na xin'wana xi va xi ri na guardian. That's number one. Number two, xikolo xin'wana na xin'wana xi nga endleka xi kha xi lava vanhu lava nga ta tirha as the-cleaners. Loko no tlhantlhela ka nambara yaleyo swi vula ku manjheni hi vulavule hi tiposo tin'wana to tala ngopfu leti ti nga ta boxa xikhwama xa mfumo. But what we are doing, ku na mali leyi hi va nyikaka ya ti-norms and standards Khalanga. Mali leyi ya ti-norms and standards hi ri a yi ya mpfuna kwala swikolweni yi endla leswi na leswiya. Swikolo swin'wana swi na enrollment ya kahle leswiya swa ku loko va endle leswi va fanele ku va swi endla va tlhela va sala na cinci ya kahle, va swi kota ku from that money va lava munhu wun'we vambirhi vo tlilina, va lava masenyani va rindzela gate-ini ku va na order. So swi ya hi xikolo. That's why mi twa more often va kha va ku hala ka 2020 kule ku pfariweni ka xikolo swa mejiwa hi la ta ku tinambara ti ya henhla. Mali ya ti-norms and standard yi tala hi ku ya hi enrollment ya vana. So the bigger the school the better, because mi va mi ri na mali mi kota na ku endla leswi hi swi vulaku minimal maintenance. I think 8% ya mali leyi hi mi nyikaka yi ri a yi maintain xikolo, because swa vava i ta famba i fika kun'wanyana kuma xikolo xi fayekele mafasitere mara vanhu lava va nyikiwa mali mali leyi ya pfumela ku loko fasitere ri fayekini wa maintaina, loko ku suse ku phatluka tithayili timbirhi wa maintaina, ku tshoveke loko wa maintaina. So a ve le ku endleni sweswo va yimela xikolo xi hlakala ku ta tlhela ku vuya department after 5 years va fika va hi komba ku xikolo xi hlakalini. So maybe swi ya na induction leyi SGB yi kumaka loko yi nghena na ku Khalanga a ni chavi ku swi vula leswi ku ti-SGB ta hina what we have discovered sweswi vanhu lava hi va nghenisaka, instead ya ku va tirhisa mali liya leswi a yi fanele yi endla swona, mali yo tala mi kuma yi kha yi helela ka traveling ku yiwa hala na hala, mali yo tala helela eka ti-catering every time loko hlanganiwa ku va na catering, mara lava va hlanganelaka kona ku faneke fasitere a va lavuli nchumu hi swona, ene mali ya ti-norms and standard yi fanele yi lunghisa swin'wana swo fana na sweswo. Hayi mtwini ri nga cancel swinene nkarhi wa n'wina. Hayi ku dya ku engeta
imani hitwa ku va ri yini laha handle la mina na mina ni tshama ni kha ni vulani ku loko swi ta ka dyondzo ni zondeni ni voyamela tlhelo rin'we ntsena mina mtlhanta pfala hi ku 100 ko mvulavuri wa ndhawu leya dyondzo ya masungulo a Limpopo i tatana Mike Maringa a hi tweni ku mahungu ya misava ya hora ya n'weta emiseko yini mixo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komandela 0860002543 tweni ku mi comment timhaka teti mingana tona tanana to hitwa eka nhlekani lowu na teta hi vulavula hi tona ta ku va hi rhandza timhaka ta dyondzo ya vana va hina na mhaka leyi lava vulavula hi yona na statistician general Risenga Maluleke ya timhaka ta vusweti xana n'wina mi le ku voneni yini ka tindhawu leti mi nga ka tona nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito eka 065757443911 na ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi ukayelele eka Afrika wa vulavula mi ri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona se loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi a nga sayina nga endli nchumu ni fanele ni report nyanga na nyanga South Africa hi vekelo ma service hale handle va hi sala ndzhaku loko ni fa track loko no ku byala ku siku rin'wana butata nge sifiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi thwele va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kame miri treka yiri buya la mi nga koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi ka a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi buteta kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere onge pfuki u voniwa ka mamani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula loko ka hi vulavula hi kutani veri mutirhi wun'wana ku hehliwa leswaku mutirhi wun'wana wa ndhawu leya dyondzo ya masungulo i voni ku n'wana wa yena le ka grade 12 ivi a kombela maphepha se ya phaseni na vana vo tala se swi ya fika ka lomu ka vo 26 wa vana a va lava ku pasa kahle leswi ni tsakisaka i ku vana lava va dyondza English yi ri home language se n'we mi dyondza ku first additional a n'wina a va vuli n'wina lava va nga home language ku nga ririmi ra le kaya maphepha lama manharhu hinkwawo ma home language a tlha yiva na maphepha ya maths hinkwawo a tlha yiva maphepha ya physical sciences ivi mi ku vanhu lava loko va ya pasa va ti-engineer va tandza mapatu ya kahle va tandza mapatu ya kahle njhani va mhana na va vona va kha va yivela ti-question paper hi fanele va tiva vanhu lava va swi tiveka va dumisiwa hi tiva i va mani na va mani lava va ndla leswi ha swi tiva ku na van'wani va hehlaka leswaku na certificate swinene swa kumeka munhu a nga yangi na le ka matric kambe lavawani lava va nga kumeka va kha va hoxi xandla loko swo lavisisa swi vhe swi va khoma kahle swi ku kotlo a hi va tiveni va dumisiwa tiko leri swi tiveka ku va mani swi nga heleli moyeni ka va ku tiko leri ra n'wina na rona a hi amukeleni loyi enhlekani butet papa minjhani butet hi pfukile minjhani mfuke mbulana na mathanzima kwala ka madonsi la se butet mina ni la concern ku ni ku voneni ka vanhu vo tala ku veke va ku hala ndhawini ya kwari ku dlayiwe vanhu hi xibamu hala kun'wana u fika kuma vanhu va kha va a ku hungaseni a chika humesa xibamu a duletela hala yini lero swi ni vava ngopfu masiku hinkwawo no ku ni tlela ndzeni swi ni karhata ngopfu hi ku loko ni langutisa leswi swa maculo swa xavisiwa swilo leswi ende munhu hambi munhu o va yivele a yivi xibamu kwe maculo a ma xavisiwi loko munhu a ri na license leswi ni lava ku tivaka ngopfu swona hayi hina a hi mavhengele lama hi talaka ku ya ka wona malamo se hi nge swi tivi kambe ni tshemba ku lava va nga yingisela kumbexana va nga ka va swi tiva va ta hi byela mara se ku swona ku twa ku na mhani un'wana u nyikiwe beyili na yena va n'wi kumile xibamu xo va xi ri na wena a ri na maculo ma 400 lero swilo leswi swa ni hlamarisa lero maculo lava ho phaka kumbe ho timakela kumbe a ni swi twisisi emetweni
hi ku mhaka Matsulu ma xavisiwa hi munhu loyi a nga na license ma xaviwa hi munhu loyi a nga na license mara swibamu leswi nga ku dayiteleni ka vanhu mi twa ku un'wana na un'wana wo duvula Matsulu lava va ma kuma njhani honestly ku na loyi ku na kun'wana ku onheka kwala ku fohlaka Matsulu ku suka ko karhi vanhu lava ma kumetela nge ma kuma Matsulu ma durha phela maswona ku na mhaka laha yi fanele yi lavisisiwa mhaka leyi ku vanhu hambi wo va u yivele munhu xibamu u n'wi kuma xina Matsulu ma 10 u nga ma heta mara se u fanele wa ma xava kwihi laman'wana lama se va heta lava tikuma va twala ngari vo famba huhwisa va duvula kun'wana na kun'wana phela ku huhwisa leswi swi xisa ku swona ku ma huhwisa Matsulu lamaya ni me twi hi swona phela mathandzima kwala ka madonsi xihlasini 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM un'wana mingisirilo hi nhleka hayi khala nga mpfukeli hi pfukele hi ngo vona buti hayi pfukeli man akenza man mina no la ku dlamba ya leyi masiku swi nga ri mitsanini ke tyo yini ku tsana nga ri mile tsanini man sio yi makisimusi lama hi tsanisa khalanga ri mi jumile khisimusi ri tshama ri jumile man ri tshama ri jumile mara lexi a ni lava ku vulavula hi xona wena khalanga ni tsanisa hi mhaka ku ni mutswari lowu ni nga bibula tintombi ro xamani timhaka ta ku dlayiwa ka vanhu va xisati ti ya mahlweni khalanga a ni swi tivi ku laha ni nga tshama kona kumbe ni nga yima kona ti ta hele loko swi te yini a ni swi tivi ku mfumo wu nga va wu kha wu endla enough kumbe all the stakeholders ti nga va ti ri ku endleni swilo leswi nga ringana ku vona ku dlayiwa ka vanhu va xisati na vana swi hunguteka na sweswiwani i tlhe i nyuma khalanga na loko va ku huwe n'wanuna loko ri xi hlaya ka mahungu n'wanuna dlaye n'wansati ri xa i ringisela mahungu i vona mahungu n'wanuna i pfinye na xihlangi leswi nga mbala na ti-pampers swa pfinyiwa hi vavanuna ka ha ri hava leswiya swa ku loko munhu a vona xihlangi xi kha xi famba laha patwini a ku i n'wana wa mina a xi tlakula xi protect-a hambiloko a nga swi tivi ku tata a xumani n'wanuna loko a vona xihlangi xi ri na 5 years i vona n'wansati swa nyumisanyana khalanga swi endla ku tanihi vavanuna hi tsana mani loko hi languta leswi nga ku humeleleni a hi swi tivi ku vo va dye yini xivutiso lexi mi nga tshama ni vutisa siku rin'wana mukasi sambo namuntlha i dye yini a hi swi tivi ku vavanuna lava vo va dye yini leswi va kombaka ku loko munhu a vona xihlangi a vona nsati kumbe yini kumbe xani loko na ro rirhandzu ri herile khalanga solution yi va timhaka ta ku na dlaya na swi twa loko hi kha hi discussa ka tindhawu to tala ka tiplatform to tala vavanuna va ku mara hi dyeriwe timali ta hina hinkwaswo mara swi nga va swi wesa ku loko munhu a dyeriwe mali a dlaya na loko wo va i rhandzana na munhu a ku dyela mali a swi antswi ku calculate mali leyi a nga ku dyela yona ya ka vatswari va yena loko ku ri ka nga swi koti ku vuyisela yona va ku nyika mali ya wena i n'wi tshika a hanya because ku hava license ya ku munhu i nga lava ku dlaya ni tshama ni chuhile masiku hinkwawo khalanga ku ni ngo twa na mina hi ku ni beburile va ku n'wana wa wena kumbe siku rin'wana i fambile wa xisati hi mhaka yini hi vavanuna lava va nga kona khale n'wanuna a wu tiva ku hambi yi ri bibele yi vula ku n'wanuna is a protector na vanhu va tiva sweswo ku n'wanuna wa sirhelela jaha ra sirhelela munhu wa rona mara namuntlha n'wa khalanga ve le ku dlayiweni swa hi tikela na hina tanihi vavanuna khalanga lava nga ku hanyeni lava lavaka ku swilo swi famba kahle se mina advice ya mina ka hina vavanuna vo tala a ku ri timhaka ta ku ri let's encourage vavanuna lavo tala hambiloko ku ri ku va dyeriwe mali a va hume ka timhaka to dlayiwa ka vavasati na vana a va tshiki vavanuna ku khalanga ku pfinya swihlangi leswi ntsanana namuntlha yena hi yila na mbuti hi ku hambi ku ri mbuti n'wanuna wa pfinya hambi yi ri nkuluve wa pfinya hambi ri riseko n'wana ri pfinyiwe i ncini lexi vavanuna xinduti xa n'wanuna si namuntlha xi le kwini khalanga loko xiyimo xi ri hi ndlela leyiwani swa hi poyile swa hi vavisa mara leyi ni nga nghenela yona i ya ku dlayiwa ka vavasati na vana hi ri a ku vi na full stop ka swona na mpfula loko yi ne swinene khalanga ku huma nkwankwalatilo ku komba ku ya yima a swi yimi ku dlayiwa ka vavasati na vana khalanga kumbe i mani a fanele ku endla yini hi ku ongete ha swi tiva ku lava dlayaka vavasati lava na vana i vavanuna ku fanele ku neka yini kahlekahle hi ku kumbe hina tanihi vanuna u fanele hi tshama hi vulavula hi va na xiviju kumbe ku fanele ku endleka yini hileswaku khalanga
as loko hi nge se identify mfumo wo pfumela ku na problem, yes it's a problem, ni swi va ku president va ku it's a national problem, mara hi fane hi ta na solution. As much as hi kha hi vulavula ku hava license yo dlaya na hinkwaswo swi hi swi vulavulaka, mara the real issue i ku a hi pfumeleni ku vavanuna ve le ku tsandzekeni ka ku amukela loko va tshika va hlangene na vanhu lava rhandzaka na vona va kha va rhandzana na vanhu van'wana, hileswaku sweswo swi le ku va tsandzeni vavanuna. Hambi xi ri xihlangi xintsanana xa ka grade 8 i nga kuma xi kha xi lwela xihlangi xin'wana xa ka grade 8, hileswaku ku va ku ri na nyimpi loko swi ze swi fika kwalani Khalanga a hi veneni honest, ku va ku ri na nyimpi, vavanuna a ve le ku amukeleni. N'wanuna loko za suspecta ku munhu wa yehe wa chita hamba nga ri ku chiteni i nyimpi, se hi yo intako ka yona na leye Khalanga ku ri yes ha swi twisisa ku van'wani va ri va invest a lot. Relationship obviously it's about investment, ku rhandza it's an investment leyi nga invest, it's not an easy thing ya ku huma e famba, mara hiri vavanuna a yi koteki na a ni swi tivi ku hambi hi nga ya kwini laha hi nga ta fika hi tshama hi ri vavanuna, hambi hi tshamile hi ri vavanuna ku kha ku nuwa hoti na muneti na hi comela vavanuna Khalanga ku hava i ta twa mhaku meni nge pfumeli, mina loko no za ni twa yini meni nge pfumeli ya suka. It's a problem leyi nga kona, leswaku the problem hi yaleyo ngopfungopfu leyi nga kona. A swi talangi ku nga twa vanhu va ku n'wanuna i dlaye n'wansati hi mhaka ku a va holovela timhaka ta ku a ku nga ri na xixevo a kaya. Loko za ku dlayaniwa ku va ku ri issue ya ku ri n'wanuna u suspectile ku n'wanuna kumbe i kume something leswi a tsandzekaka ku swi amukela, leyi nga challenge leyi mfumo wu fanele wu intervene. Ha swi twa intervention ya ti-social worker na hi yina hinkwaswo leswi nga kona Khalanga, mara swi vula ku vavanuna hi kolota ku ya tshama a ni swi tivi ku kwihi hi ri vavanuna ntsena hi vulavula hi yona yela ya ku dlayiwa ka vavasati na vana. It's a challenge, it's a problem Khalanga. Van'wana va mina hambi fika ni byela ku i date n'wana ka Khalanga ni ngo n'wi bela mavoko, mara ni ta tlhela ni twa ku vava ku swi nga endla mindzuku a dlayiwa. A swa ha hi tsakisi swilo leswi a swi fanele swi hi tsakisa, rhandzu leri a ri fanele ri tsakisa namuntlha ri hundzuka rifu Khalanga, swi hi twisa mbilu ku vava. Nametri khesiri puto mina i xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona, lexi xiyimo xo tika swinene. Van'wana va ku kumbexana na hina hi fanele hi dyondzisa na vana va hina lava tintombi ku va sukela vuyada, kambe a ku na hambileswi mina ni nge pfuki na sungula ni nga ni te ku na xivangelo xa ku dlaya munhu ku hava, kambe a va sukela vuyada tintombi leti ta hina leti ku katsela ku teka swa vanhu va nga va lavi timbilu hinkwaswo leswi. I am kidding n'wana loyi hleka Vashomu Khalanga mpfukeni. hi pfukile ngopfu Hi pfukeni bot. akhensa Vana mhani wun'wana kha a ni holovela ku a na ha koti i vulavula ngopfu hi timhaka ta political party ya leyi i ngo hi rhandza ni ku a ni ku humelela swa ku tala tikweni. I'm not a one dimensional kind of a person. Ku fana na nhlikani wa siku ra namuntlha ni la ku vulavula hi dyondzo, mara a ni la ku ta hi le ka engel leyi a mi kha mi vulavula hi yona na Mr Mike Maringa. Ni la ku vulavula hi 30% pass rate leyi yi nga pasisiwa aka basic education nga primary na le high school. Laha nga kona maxi ni vona a swi fambisani kumbe a swi vulavurisani ku va primary na high school va pfumelela kumbexani nkoka ti-subject tin'wana 30% yi va pass rate. Leswi swi endlaka ku swi nga vulavurisani i timhaka ta ku loko munhu yaloye mudyondzi yaloye a lava ku yisa tidyondzo emahlweni, ku nga va college ku nga va a university, ku hava 30% yaleyo a yi tirhi. Threshold or pass mark rate ya le university kumbe ka higher institution i 50%. So laha ni nga khona tivutisa ku i mani kasi a pasisaku timhaka leti. Ku nga va ku ri vaendli va milawu lava hi va vulaka ti-parliamentarian ta hina va kumeka ku va swi approve va swi ba swigandlu va ku swi tshamisekile hi ndlela yaleyo na a ni na nhlamulo kahle la ni nga kona. Mi nga ni swi vula tani ku a ni ngo sweswinyana ka ha ku pasisiwa loko va busa vatili va vilerisa hi yona mhaka leyi yi vuye yi pasa ku 30% yi fanele yi va kona. Yeah. Good. So swi vula ku yini la hi va tanihi tiko ngopfungopfu vurhangeri
we are so obsessed with the substandard achievement. And we kahle a hi hleketeleli vumundzuku kumbe a hi naveleli vana va hina vumundzuku bya kahle hi mhaka ku me ni vulavulaka muhaxi ni pasa matric ku nge se va na lembe leri ku ngo 2000 ka primary level le ka high school level loko I pasa a wu pasa hi pass rate ni vula ku hi pass mark ya le henhla ku nga 50% ku ya henhla a ni tshamangi ni dyondza laha swi fanelaka ku munhu a pasa hi 30%. Research thus far muhaxi indicate ku the first year university students they are dropping out hi mhaka yini of the stressful nature ya higher education. The pressure kumbe swilaveko swi le ka higher education at university at college swi le henhla hi swo swi endlaka ku va ku vanhu lava va nghenaka a university kumbe a ti-college ra ku sungula va hetelela va tikeriwa va hetelela va thola byi hola va huma hi bya muntshwa. Swi hi yisa ku hi sweswo na swi hi yisa ka timhaka ta ku hi twa ku ka public service ku absorbiwa kumbe ku le ku tekiweni ka vanhu lava humaka ka tiko ra le Zimbabwe ngopfungopfu. Se hi fanele hi tivutisa ku yini leswi endlaka ku tekiwa vanhu lava huma Zimbabwe ngopfungopfu hi mhaka ku hi le ku kayiveleni ka mintirho Afrika-Dzonga. Ntiyiso wu nga kona i timhaka ta ku loko ha ta tshama ka this threshold ya 30% pass rate leswi hi nga kula hi kha hi swi twa ku Zimbabwe yi na quality education swi ta kumeka swi sustainiwa swi ya mahlweni. And a swi vi kahle for a developmental state ya ku fana na Afrika-Dzonga. A developmental state muhaxi ku na ti-characteristics tinharhu kumbe ta mune ni lavaka ku huma hi tona ni nge zani yes. It must render quality education to its citizens. The health services ti fanele ti va of a higher or acceptable standard. Mintirho yi fanele yi va yi ri kona and then yi tlhela yi protectiwini. Na hinkwaswo ku fana na mati mapatu na yini sweswo I swilo leswi loko hi ku hi le ka a developmental trajectory tanihi tiko swi fanela ku landzeleriwa mara a hi mina ni nga tshama laha hansi ni fanela ku endla sweswo I vanhu lava va nga nyikiwa matimba ya ku kumeka va kha va fambisa tiko from the municipal level up until to the cabinet or parliamentary level. Kambe ku na timhaka timbirhi leti mi nga vulavula hi tona timhaka ta drop out vana lava va drop out ku nga va ku ri na swivangelo swo tala leswi swi vangaka ku va nga pasi first year ya vona hi ku 30% anakeni a yi va pfumeleli ku nghena university so swi vula ku nghena va lava va ti 50 na yini ku ya henhla na ku 30% leyi loko van'wani va jikajikisana hi yona va kha va langutana timhaka ta ku yo a ni ngo 30% a yi vuli ku I average pass yo vula ku ka tidyondzo to karhi ku fana na sweswiwani Afrika-Dzonga home language yi fanele yi va 40 ku va na ti-subject timbirhi ti va 40 letin'wana ti-subject ti nga vi ehansi ka 30%. Se ivi kusuka kwalani ku ri kona yi nga ta pasa I va na minimum pass leya ya higher certificate loko ku ri ku le ka matric. Se vengeri sweswo swi ndleriwa ku nga vi na vanhu vo tala lava vonguti to hetelela va nga humelelangi va ya helo a xikolweni la a huma ka matric a hi ku feyila a ri hava certificate ya ku koma na yi twisisa hi swona ngopfu ene it's a justification loko ni yingisela yi tlela ri justification ya kahle mara what about the quantitative value or substance ya dyondzo loko hi veka timhaka ta dyondzo ya hina ka vo 40% ni le ka vo 30% ku ri as long as va ta kota ku va hindza va ya le swi vula ku munhu loyi loko a ko va handzu muhaxi a ni ta ku I phuphula a va vupangi kahle muhaxi I'm sorry ku tirhisa rito rero ku va ku nga vupangi kahle yes munhu a nga vulavula xilungu na yini mara amahlweni mi ta kuma ku munhu loyi wa tikeliwa ene swa ni vava muhaxi na hala ku huma moyeni loko ni twa ku le ku absorbiweni ka vanhu vo huma ka tiko ra Zimbabwe va teketela and not just positions strategic positions sweswo ku nga va ku ri na swivangelo swo karhi ku nga ri mhaka ya ku
ya 30%. Ku ri swivangelo swin'wana swi tlula ku sweswo hikuva a ni vanhu va le ku yeni tiyunivhesiti va koho lava nga vuya tiyunivhesiti va ngo lo tshama xivutiso ku ta va ku va dyondze yini lowu ntirho wu lavaka wu lava yini sweswiya swa ku taniya kambe ku va ku ri na swivangelo swo tala kambe hambiswiritano khensile tlhelo rero inkomo 0860 a hi ku timingisi ra mina 0860 n'wana mingisirilo nhleka njhani hi pfukele minjhani papa inko ka ha ri laha ka pfulela u tshika hikusa ni vulile ku ndla u nghena mhaka ya vugevenga langute mhaka ntawa wa vugevenga hello a ku na nongonoko va nge yi pfulela u tshika laha hi le ka Afrika wa vulavula bosi n'wina mi tana timhaka leti mi nga byela muhumelerisi ku mi lava ku vulavula hi toho hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM mi lava ku vulavula hi yini akhensa bukete ni lava ku vulavula hi vugevenga langute ntlawa wa vugevenga wa tshipitsipa leniwa ka mara n'wini khale mi kha mi vulavula kahle mi lava ku fikelela yini hi tsheputshepu siku rin'wana na rin'wana loko mi nghena n'we mi vulavula hi tsheputshepu mi xirho xa tsheputshepu kumbe ku endleka yini a hi ro sungula phela n'we mi vulavula hi swo swa va tsheputshepu ni byeleni ku mi va mi kha mi lava ku fikela a hi sunguleni hi twa kwalano ka ku i ncini lexi endlaka ku ka Afrika wa vulavula loko ku fanele ku vulavuriwa hi tsheputshepu ku fanele ku va ku ri n'wina ku a ni va chava vanhu ku vulavula ene ku ri hi ku va le ku vavisekeni se ni fanele ni tiyisa mahungu lawa ku van'wana lava nga limala na vona va kota ku humela rivaleni ku humela vumbhoni ku nkulukumba loyi a tikuma na yehe a dya timbhoni ta mahala leje a nga tshama kona kambe n'wina mi tshama mi ya tiyisisa maphoriseni kumbe mina ni tiyimiseri ku nyika vumbhoni handle ka ku nyika vumbhoni ka Munghana Lonene a ku ri na van'wana lava a hi tirhisana na vona ni vula n'wini mi se ringeta ku lata ya amaphoriseni hi va kulukumba la kulukumba loyi a ya dya timbawini ku fana na van'wana ku tlula ku ya vulavula ka Munghana Lonene mi tshama mi swi endla sweswo ni yile loko hi ta va hi ya vika nandzu wun'wana wa yena va kuma leswaku maphoyisa ma chava ku pfula va ku ya na bush loko ya bush va ku hayi hala ka tsheputshepu ku le hala dhula mahanxi se u hetelela nandzu u nga pfuliwanga ku ri hi ku hi woho lowu a wu fanele u n'wi khomisini ka ku sungula timbhoni ti kona se hikokwalaho ka yini loko va hlamuserile ku lawani yi pfuriwa thula mahanxi mi nga yangi loko ya thula mahanxi va ri hala ka layini leya ya nkulukumba loyi a tshamaka laha ka le thula ka le bush ya bush va ri ka le thula mahanxi se mi ringetile ku tihlanganisa na ti-station commander ta timbirhi ku fikelela kwalani ka xiyenge xexelexo a hi zanga hi fika hi xipatsa na marhi hi mina vetana mi swi dyondza namuntlha ku loko mi fika a police station mi nga pfuneki mi lava station commander loko station commander a nga mi pfuni mi lava district commander loko mi lava district commander a nga mi pfuni mi lava provincial commissioner loko provincial commissioner a nga mi pfuni ma hundza mze mi ya fika ka general Fani Masemula a mo mitana mara leswi na ti-magistrate ti chavaka laha va nga ti khipa ka nandzu lowuwa hi nga tiya ku ya fika kwalaha hi ta va se va hi swicile musi hi ku na magistrate ti khipini na prosecutor laha i ti khipini va teka nandzu lowu va wu yisa le akhonuku leswi va chava ku veni va nga famba nkarhi wun'wana na wun'wana mara ni mito ya upfuriwa a ni mina ni le ku vulavuleni lowu mi nge ya upfuriwangi ani loko u fanele u kuma a ku pfula nandzu laha swi lava chanele yo karhi hi leya ni kha ni hlaya yona ni ku loko mi nga pfuneki laha mi ta laha loko mi nga pfuneki laha mi ta laha hi swa ni hlaya swoho yele u nge survive i bootpad ko va hi ku loko ri kule na swo u nge swi twisisi ku survive mi vula yini ka swin'wana ku survive mi vula a wu nge fikeleli ko kwalani u nga swiciwanga cause nga ku na maphoyisa lama ma involved vona sweswinyana ka nandzu lowu a landzeleliwaka hi wona ku ze kusuka a ti-hawks a nail sprayed loko ni ta va ni rilini nkulukumba loyiwa wa tibuma laha hi mali a ku a nga ni mati ya ku
ma nga ri na barcode ku ri ku mali leyi a yi kumaka yi kuma hi tindlela leti ka ti nga ri kahle ene loyi lom'wana loyiwa a yi bambini kokiwa laha xifeni laniwa a za landza mfundhisi a ti ta n'wi hlamusela leswi a swi chumayela laha ka yena wa swi vona hi sonto loyi ku ve ni mfundhisi a chumayele hi timhaka ta ku vanhu va a xifeni va nga nwi byala a va landzeleli timhaka ta kahle ta Xikwembu se a ku mvulame a vitana mfundhisi laha kaya ku mvulame mara mfundhisi a nga zanga a pulanana Nimitweli bot mani twa van'wana yaleyo lana ni sweswi ni nga mi byela ku mi ya lava va tindlela tetiya loko mi lava ku yi sala ndzhaku ka Munghana Lonene hi vulavula swilo swi hindza a swi nge koteki ku hi jikajika hi ba xirhende vutani ndhawu yin'we ma vona lavani va Brigadier Mdluli mi twa ku hikokwalaho ka yini ku nga ri ku landzelerisiweni ku ya hi leswi mi swi lavisaka swona sweswo kumbexani leswo swi nga ta mi pfuna kama hi amukeleni loyin'wana mi yingiseri nhleka vaphete na vaxumi aye papa mpfukile hi valava hi ngo vona na hi pfukile mina la ku khumbaka leya dyondzo leyiwa leya dyondzo leya mi vulavula yona na tatani Maringa swa timali ka hakunene na mina na ku humesa 200 hi vhiki leri nga hela ya a va kombise ku loko ku nga humangi 200 vana ti-report va nge ti kumi so hi boheka ku munhu a ti-searcha hi ze huma lero loko tatani Maringa va ta vulavula before a ni fanele nga humesa na 200 ya mina hi mhaka yini but yi huma njhani 200 ku ri ku xikolo xi va xi ri na budget ene vona va kombise ku i timhaka ta ku fanele ku va ku ri na vanhu vo tlilina laha mari ku hi cheka laha xikolweni vanhu vo tlilina va kona maya nhlengeletano ya xikolo xa n'wina na ku pfaneka kwani vana va tshama ku ri ka magoro na ku pfaneka tin'wana vana maya ka nhlengeletano loko ku twananiwa ku ta humesiwa mali leyi a mi ri kwihi a ni ri kona se a va mi nyikanga xivangelo xa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku humesiwa mali hikokwalaho ka yini mi nga lavi ku va na vutihlamuleri mi tlhela mi vulana le ka xiyanimoya mi ku ni fanele ni nga humesanga a ni mi vulavula tinhlengeletanini ivi mi twanana ku mi lava ku yisisa ku yini xikolo xa vana va n'wina mahlweni nkarhi wa mata ku swi ndlela leswi but mi kuma ku loko ku ri xikolweni ku ri na nhlengeletano xikolo xin'wana mavonele like hi nga vulavuli hi xikolo xin'wana a hi vulavuleni hi xi xa n'wina mi nga humesa 200 mi kuma ku loko mi vulavula a mi twi ku fika kwalano ende mi kuma ku na van'wana lava va nga va yimeki tlhelo ra n'wina se mi boheka ku ri yini loko swo za swi ni tsandza swi vula ku na n'wina mi ta boheka ku famba xiboho lexi a mi famba lava van'wana va nga vula xona mara mi kuma ku loko mi languta swivangelo swa vona a swi twali ku fika kwalano ni nyikeni xikombiso xa ku leswi swa xikolo xa n'wina swi twali hi ndlela yihi a xikolo lexi a ni vulavula ku xona ku na vatirhi va kona vatirhi vo tlilina so mara va ku laveka 200 yo vanhu ku ta humesa mali ya vatirhi lava vo tlilina ende vatirhi lava vo tlilina already se kona budget ya vona yi kona budget ya vona lava va nga kona laha loko va ku ta humesiwa mali ya vanhu vo tlilina a va ku loko mi vutisa ku budget ya kona leyi nga kona n'wina mi nga yi vona a mi yi vone ku yi kona kwihi ku already lava ku ri khale va ka va tlilina va ka va hola kwalaha before a ni ya hela mali na a ni ya hela ka pimanyetiwa va ku mali leyi ta hi fikisa ti 20 ta December ku sukusela ti 20 ta December ku ya mahlweni ku ta ku ri hava swi koho sweswo se ivi va ku n'wina vatswari mi ta humesa loko ku mali ya hela a va hi veki vanhu ku mali ya hina yi ta helela ku fika kwini vo mi hlamuseta ku ta laveka mali ya vona xin'wana xi fika kambe n'wina lexi mi fanele ku mi xi dyondza i ku mi nga ti mi ta vutisa ka Munghana Lonene vutisa na nhlengeletano ya n'wina ku loko mi ku mali leyi ta helela laha yi helela lani ke mi hleketa na sweswo loko se mi ye tinhlengeletanini teto ku mi ta kota ku vutisa ka ndhawu ya kahle maka koho mahungu ya misava hilawa na Michel Justice Mashims Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela nakona ko yi Afrika wa vulavula i comment minute ntsena ku pila wara yan'we nta ku tlangela ti voice notes leti ya u nga rhumela eka nomboro leyi ya 0657443911 kambe ke ni nga se endla tana hi ta sungula hi amukela Mun'wanati va vakon'wana Mun'wanati i statistician general Rusenga Maluleke lava hi bulaka na vona nhlekani lowu hi lava ku twa ku ka xiviko lexi va nga xi andlala namuntlha lexi a va vulavula hi timhaka ta
hi ndlela leyi vusweti byi fambisaka xiswona hi le ku humeleleni ke tanihi tiko ku lwisana na vusweti hi ndlela yaleyo na ku va le ku languteni kusuka ka nkarhi wo kolomiya ka lembe ra va 2006 ku fika na lembe ra 2023 na swikhedzakhedza leswi fambelanaka na timhaka ta rimbewu timhaka ta ku tanihi swifundza sweswo se va ta va ka va hi pfuna hi kota ku twisisa mhaka le kantswa hi ndlela yaleyo mun'wana atila vakon'wana nhleka hi losile vakon'wana hi losani vayingiseri khisimusi bokisi mi rhangeli mpela ri ta khisimusi namuntlha mi gandili mani na mhaka liya yin'wana ha yi khumbi nyan'waka liya yi tshamisekile liya n'wina vulavulana na dokodela Nkeri hi vona ku swi ndlisa ku yini swi ta va swi tshamisekile mi nga vileli matwa vakon'wana ikoma a khensa swinene mun'wana tikuma mi kote ku fika namuntlha mi ta bula na rixaka ngopfungopfu hi mhaka leyi van'wana va hina na vayingiseri a ho dlamba hi languta ku ongeti vusweti bya nyanya hayi kumbe byi hungutekile sweswo kambe ku ya hi leswi n'we mi nga swi andlala namuntlha mi vona xifaniso xa njhani hi ku angarhela hi nga se languta rimbewu kumbe na swifundza sweswo muhaxi vusweti etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga byi le ku enhleni kumbe byi le ku hungutaneni lexi endlaka leswaku hi languta vusweti kumbe xiviko lexi hi vulavulaka ha xona la xi languta vusweti hi ndlela ya ximali ku nga hi hikuva i vusweti lebyiya bya ku ndi swerile hikuva a ndi na vatswari kumbe ndi pfumala dyondzo kumbe ndi pfumala riqingho kumbe yini ko va hi ku languta xiyenge xa timali se loko hi languta xiyenge xa timali ma ta tsundzuka humese xiviko lexiya xa timhaka ta miholo kumbe ku kuma xuma eka vanhu ku nga ri hi ku hola leswi va swi kumaka entirhweni na matirhiselo ya mali xiviko lexi xi humesi n'wexemu loko mi ta tsundzuka muhaxi xiviko lexi a xi komba leswaku eka vanhu va ka hina va nga vanhu va vantima ku na ku tlhandluka eka tindlela leti va kumaka hi tona xuma ku nga ha va hi ndlela ya muholo entirhweni kumbe hi ndlela ya midende leyi yi pfunaka vadyuhari kumbe midende leyi pfunaka vantshwa kumbe vana lavatsongo va nga si khomaka malembe ya 18 kasi hala tlhelo na xuma lexi ya mfumo wu nga xi humesa xa 350 ta tirhisa rito rero hi nkarhi wa COVID swi ve leswi nga pfuneta vanhu vo tala swinene se hi swona leswi swi endlaka leswaku hi vona vusweti byi sungula ku hungutana etikweni ra hina ku hungutana byi hungutane kusuka kwihi loko hi suka eka lembe ra 2006 vusweti ma ta tsundzuka eka nkarhi walowo a hi te 51 wa vanhu a va swerile sweswi hi vulavulaka loko hi teka leswi va swi tirhisaka ngopfu swakudya leswi va swi dyaka ni switirhisiwa sweswi va swi tirhisaka lomu makaya hi languta endzhaku nhlayo liya a yi ta va se yi ve 57.5 wa ti-percent 57.5 se sweswi swa lembe ra 2023 2023 yi se nhlayo liya ya lava va nga swela yi vuye eka 37.9 hi vula yini loko hi ku vanhu va swerile mi ta tsundzuka leswaku hi languta ku na tindlela tinharhu leti hi langutaka xiyimo xa vusweti ku na leswiya hi nge i vusweti bya ku pfumaleka ka swakudya leswaku un'wana na un'wana loyi a nga kumiki xuma lexi ringanaka 779 wa tirhandi hi n'hweti a ri munhu swi nga khataleki ku i munhu ntsongo kumbe lonkulu a nga swela eka timhaka ta swakudya a nga pfumala swakudya kasi ku na leswiya hi swi vitanaka lower bound poverty line ku nga leswi pfhumba ra hina ra National Development Plan kumbe NDP ra nhluvukiso wa tiko ra hina ri langutaka swona munhu loyi a nga kumiki xuma lexi xi ringanaka 1,300 hi n'hweti
a nga va a hlayiwa ku le ka vusweti. Se hi swona leswi swi endlaka loko hi languta tiphesente leti ta 30 I mean ta 37.9 hi tona ta vanhu lava va nga ka leswi swi vitanaka lower bound poverty line, kumbe ku pfumaleka ka ku swela hi ku languta yona nhlayo ya liya ya lower bound. Leswi swi vula ku i vanhu vangani lava va nga eka 37.9 i 23 wa mamiliyoni ya vanhu lava va nga swela haleni tikweni ra hina. Se loko vusweti byi ka byi kutani minkarhi ya ku tala ku va na nhlonge yi tala ku hoxa xandla ka timhaka letiwani, timhaka ta rimbewu na to ti hoxa xandla na ku hambana ka swifundza. A hi sunguleni ka timhaka ta rimbewu, hi vale kumbe tinhlayo ti komba yini hi tlhelo ra timhaka ta swa rimbewu loko hi languta na timhaka leti ta vusweti ivi hi ta languta nhlonge? Muhaxi, eka tiko ra hina ku tele ngopfu vakamanana va teka xiave lexi nga 51 wa tiphesente, 53%. Kambe loko se hi languta eka vusweti hi vona vamanana vo tala 53.4, leswi vulaka leswaku vamanana lava nga swela va hlayenyana ku tlula lava va nga eka nhlayo ya tiko ra hina. Loko se hi boxe leswi, se hi ta languta ku hi vahi ku languta nhlonge lava va nga swela swinene. I vanhu va ntima va ku fana na mina na n'wina. Kumbe mi nga se eka nhlonge, ni kombe hi tlhelelanyana ka ntsongo laha ka tinomboro letiya. Loko ku ri na nhlayo yo tani ya vanhu lava va nga vaxisati a tikweni, kambe nhlayo ya lava nga swela ya vaxisati yi va yi ri henhla, swi vula yini? Kombe mi swi hlamusela kahle swi kota ku twiseka. Tinhlayo leti ta hlupha mun'wanati, kambe endzhaku loko hi hundenyana hi laha u nga va mutwisiwa ku vava wa tiso mingisero Munghana Lonene FM a hi tlheleni nakambe le ka Mun'wanati Statistician General Risenga Maluleke lava hi nga le ku buleni na vona va kha va hi nyika hi tinhlayo ta timhaka ta vusweti. Ni tshemba ku loko se hi vulavula hi timhaka ta ku hluphe kwini hi ta va kha hi swi languta hi ri na lomu hi nga hi le ka ndhawu ya masungulo ka timhaka ta vuxokoxoko, hikuva hi kume vuxokoxoko lebyi byi humaka ka xiyenge lexi xi hloniphekaka xi tivekaka ku hi xo xi va xi endle vulavisisi hi kenta hi ndlela leyi. Mun'wana ta hi tlheleni nyana ka ntsongo leti nhlayini leyi miteri nhlayo ya vaxisati ivi mi nyika phesente ya kolomo ya ka 51 loko ni nga hoxisi ka tinhlayo ta nhlayo ta vanhu lava nga la tikweni ra Afrika-Dzonga mi ku va tele, ivi loko se mi ya hala ka lava nga swela phesente ya ku yi tlakukanyana. Hi pfuneni nyana kwala. Hileswaku leswi humelelaka muhaxi hi ta tsundzuka leswi swivangelo leswi swi endlaka leswaku ku va vakamanana lava va tikiseriwaka hi vusweti ku tlula vatatana. I ku vanhu vamanana hakanyingi a va koti ku va ka swiyenge swa mintirho, va le kule ni swiyenge swa mintirho. Kasi hala tlhelo na valava va tshikaka va famba va lava mintirho va yi pfumala. Ka xiviko lexiya xa mintirho lexi hi nga xi humesa hi se hi kombile ku vamanana va na ntshikelelo eka timhaka ta mintirho, ngopfungopfu loko va ri vamanana lavantshwa. Hala tlhelo loko mi ta tsundzuka loko se hi hundzile ka malembe lama 18 lawaya a ha ringaneli ku kuma mudende lowuya wa vana. Leswi vulaka swona i ku loko u ri manana kumbe muntshwa loyi se a nga na 18 wa malembe ku ya ehenhla u nga ri ni ntirho, a ku na ndlela yihi na yihi leyi u nga kotaka ku ti humesa evuswetini ha yona, handle ka loko se u yimele ku ze u ya fika malembe malamaya va nga ta ku se u kuma mudende wa vadyuhari. Se hi swona leswi endlaka ku vamanana va va na ntshikelelo eka timhaka ta vusweti, va le kule swinene ni swiyenge leswi tumbuluxaka mintirho. Se a hi yeneni ka yo nhlonge ke, nhlonge yi yimise kwihi? Muhaxi ha ta tsundzuka loko hi humesa xiviko lexiya xa miholo
kumbe ku kuma xuma, income and expenditure ni matirhiselo ya xuma. Hi kume leswaku vantima lava fanaka na mina na n'wina va ni ntshikelelo hambileswi ku nga va ni ku tlhandluka eka ndlela ya xuma lexi va xi kumaka, ku nga ha va hi midende, ku nga ha va hikuva va karhi va tirha. Se hi swona leswi sweswi swi hi kombaka leswaku vantima vusweti bya vona byi hunguteke ngopfu. Hambiloko byi hungutekile bya ha ri henhla eka mpimanyeto wa tiko leswi hi ngo i national average. Leswaku hi lembe ra 2023 vantima ku vusweti, xiyimo xa vusweti bya vona a xi tshame eka 44.9 wa tiphesente, kasi xa tiko a xi ri ka 37.9. Se ha swi vona leswaku ku na ku tlhandlukanyana eka vanhu vantima. Kasi tinxaka letin'wana hi ku ya hi nhlonge, ku nga ha va makhaladi, ma-India kumbe vanhu va rixaka ra vuxa le va hi ngo Indian versus Asians, ni valungu va le hansi ka mpimanyeto wa tiko hinkwaro. Lava va nga ri ku na vusweti bya ku chavisa byi nga kona kambe byi nga hansi swinene i valungu. A hi voneni valungu va le ka 1.4 na tiphesente timbirhi va fiki. Hina halaya hi ri vanhu vantima tiphesente ta hina ti le ka 44.8, leswaku vona valungu va le ka tiphesente leti nga hundziki na 2. Hala ku ri ku hina tiphesente ta hina ta lava nga na vusweti ti fika kwalomuya ka va 44%. Se ha swi vona ku na ku hambana swinene. Se swi vula ku vanhu van'wana na van'wana va khume ku tlula ntsevu hi vo va swi nga kumbe ka hansi nyana ka ntsevu hi vo va swi va fambelaka. Lava van'wana ku le ku tikini. Leswaku ka 10 ra vanhu van'wana na van'wana ka vanhu vantima 4 ku fika nyana kwala ka 4 va le ka vusweti. Kasi ka valungu ka 10 rin'wana na rin'wana ko va 1 ntsena loyi a nga ka vusweti. Se swi funda ke swi endlisa ku yini swona hi ku minkarhi yo tala hi ta tshama kha hi byeriwa ku no vona loko i ri Limpopo, loko i ri Eastern Cape ile ka swifundza leswi nga swela swinene, swi fanisa mi vona xexolexo na sweswi? Kavula muhaxi, swifundhankulu swa ku fana na Limpopo, KwaZulu Natal, Kapa Vuxa na xifundhankulu xa Kapa Vupeladyambu, Northern Cape, Kapa N'walungu, Northern Cape. Hi swona swi nga ka ntshikelelo, swi teka xiave leswaku ku tlula 60% ya vanhu lava tshamaka koka swifundhankulu leswi hi vona va nga na vusweti, kumbe swi teka xiave xikulukumba xa vanhu lava nga na vusweti. Kambe a hi languta xifundhankulu xo fana na Limpopo, hi ta tsundzuka leswaku hi lembe ra 2015 xifundhankulu lexi a xi ri na xiave xa vanhu lava nga swela va ri eka 66%. Nhlayo yoleyo yi wile kwalomu ka 20 wa tiphesente, se hi tshame eka 47.6%. Kambe hambileswi nhlayo leyi yi nga hungutana, xifundhankulu xa Limpopo xa ha ri ehenhla ka mpimanyeto wa tiko hinkwaro. Hi vona vusweti byi karhi byi hungutana kambe xa ha ri ehenhla ka mpimanyeto wa tiko hinkwaro. Swifundhankulu swa matikoxikaya vusweti lebyi byi nga kona byi le henhla swinene, kasi swifundhankulu swa madoroba swa ku fana na va Gauteng na va Kapa N'walungu swona vusweti byi le hansi swinene. na swi vona ku tinomboro letiwani to fana ti mi kombisaka hi tale Limpopo ti fambisana na letiya mi nga kombisa tona loko mi vulavula hi vantima. Kumbexani swi nga va swi vula na ku vantima va tele ngopfu loko ka swifundza swo fana na sweswi hi nga ka swo hi ndlela leyo mun'wana. Ni le ku languteni la ka ku siku rin'wana ni tshame loko hi kha hi bula mi kha mi nyika swin'wana swa swiviko mi kombisa ku a Limpopo
hi tlhelo ra miako ku tiyindlu a ku ri xifundza xin'wana lexi a xi famba kumbe a xi ri kusuhi no famba mahlweni loko xi fana na swin'wana swifundza leswin'wana swi nga va swi vula yini lamun'wana swi vula ku ha aka kambe xiyimo a xi kona xi herile. Leswi swi humelelaka muhaxi Kavula, tiyindlu leti ti nga Limpopo ta miako yo tiya ku nga ri leti ta mabyasi na teti ta mavayivayi ta bombo ti tele a Limpopo ku tlula tiko hinkwaro. Loko mo famba mi teka patu leriya ra kusuka a Xitandani mi ya a Thohoyandou mi za mi ya fika ka Mhinga, mi teka ro suka a Polokwane mi ba mi ya fika ka Malamulele na le ka Xigalo, mi hundza hi lomuya ka va Maphalle, hambi mi fika mi jika mi nghena hi lomuya ka va Phikela, mi ba mi teka ririya ra ku ya Zanini mi ta hi le va nge hi le va Nobodi a Polokwane mi za mi ya fika Phalaborwa, kumbe mi ba mi za mi boxa mi ta hi le ka Thomo mi ya humelela ka Mtititi na le ka Miyexe, mi ta vona tiyindlu tikulukumba ngopfu ta mavayivayi ta ku saseka. Kambe tiyindlu letiwani loko hi hlaya vanhu lava va tshamaka eka tona vunyingi bya vona va le swilungwini, loko hi hlaya vusweti bya vona hi byi languta kumbe ku va na xuma hi swi languta hala xilungwini emadorobeni. Kasi loko hi hlaya lavaya va nga kona va kumaka vukorhokeri hinkwabyo hi masiku ni masiku, lava va pfukaka va ku hi lava swakudya hi la kusuka hi ya ka Malamulele, hi lava va tshamaka kokwale masiku hinkwawo. Se hi swo swi endlaku hi vona ku na ku antswa ka swiyimo swin'wana, kambe ka vusweti hi hlaya va lava tshamaka le masiku hinkwawo. Ko va hi ku tiyindlu leti vo tala lava tshamaka xilungwini va nga na tona a va swi koti ku ti rhwala loko va vuya hala Joni va ta tshama na tona, va vuya na tona hi makhisimusi. Joni ku tele mijondolo. N'wana ta hetseleni hikokwalaho ka yini onge ti ku kuma xiviko xa muxaka lowu swi teka nkarhi wo leha, kumbe a swo teka nkarhi wo leha loko mi kha mi pimanyeta mo va mi kha mi languta kumbe loko mi kha mi hlela mo va mi kha mi languta ka nkarhi wo leha? Ku ni vona 2000 lembe ra 2009 ku fika ka lembe ra 2023. Xiviko lexi ro hetelela hi xi humese hi lembe ra 2015 2015. Ko va ntsena hi languta kusuka loko se hi sungule ku languta xiviko lexi eka nkarhi wa hina wa xidemokirasi. Se hina haleno ka Statistics South Africa hi mfanelo xiviko lexi a xi fanele xi huma malembe manharhu ya n'wana ni ya n'wana, kambe ku endla swiviko leswi hi fanele ku va na mali yo kota ku famba hi ya burisana na vaakatiko. Mi ta tsundzuka hi burisana na vona hi xiyimo xa mintirho, hi vukorhokeri na swin'wana na swin'wana. Se mali leyi ha yi kombela eka mfumo le ka National Treasury kumbe eka ndzawulo ya timali. Se swi teke nkarhi swinene va nga se hi nyika mali ya ku ya tirha hi yona xiviko lexi, ku swin'wana na swin'wana leswi hi swi endlaka hi kombela hi xiave, ku hi kombela mali ya ku endla xiviko xa vusweti, hi kombela mali ya xiviko xa mintirho ya swa ku hlaya vanhu. Se ku swi teke nkarhi kwalomu ka 10 ra malembe va nga si hi nyika mali yo tirha xiviko lexi. N'wanati lexi nga sala i ku loko ku ri ku ma ha tiyimiserile ku ma hlantswa Christmas box letiyani yi fanele ri fika, handle ka sweswo hi khensile swinene nkarhi wa n'wena. Mo ndzi khensa muhaxi a ndzi ri lomu ya makaya hi weekend, jaha leriya va nge i nawu le ka Mtititi Alpini u tlhele a ta ni vona ku loko mi vulavula na Pat Khalanga mi n'wi xeweta la ka radio. Loko swi endleka loko mi vuya mi n'wi byela ku a ndzi fonela kumbe a ndzi kumbuka aka radio na munghana wa mina ni lo rivala vito ra munghana wa yena i mani. Se na ku tshemba kwala nga kona na loko a nga ri kona van'wani va lava tshama kwale Alpini ka Mtititi va fane va kha va swi twa ku ni vulavula mina na n'wina hi le ku vulavuleni hi nawu Maboko Hlangwane, va ta n'wi hundzisela rungula leri ku na n'wina mi n'wi xewetile. Impela tiyisa ai ku swi twa swo boha vele ku hitweni mona vele ku hitweni swinene. A wu kayeli munhu nongonoko lowu a khensa swinene mwana. Inkomu muhaxi. Inkomu. Iseswo mingisero Munghana Lonene FM Statistician General Risenga Maluleka hi kandieni la
hi le ka Munghana Lonene FM koma na ta ku tlangela ti voice note leti nga rhumela ivi ta kota ku bulanyana katsongo timhaka leti ni nga vulavula hi to ta leti ti fambelanaka na timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu hi ndlela leyi kambe ke hi nga se endla sweswo hinkwaswo mansikunani ya ka un'wana mukon'wana vakon'wana na yena la ni twa ku vakon'wana se va ri yini la loko hi kha hi languta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya vaxisati van'wana va haxi lava loko no va ni kha ni tiva ku na ntlangu ve le ku haxeni tshuka xiyanimoya ha misawu yi nga la kambe mfundhisi mfundhisi kambe imani ya ka vona vakon'wana hleka inkomo vakon'wana khensile vakon'wana na khensa vakon'wana mina vulavule kahle kambe ke na khensa ku xavisiwa kambe ke na khensa vakon'wana kusuka nakambe eka SAFA National Women Championship Playoffs sona kambe Vereeniging a University ya le Avali kutani ke hi nyika nakambe mivuyelo ya swipano swimbirhi leswi nga ta tlanga swi ya fikelela ti-final xipano xi nga ku tlangeni switswana xipano kusuka Mokopane i xipano xa yena Ramatla Hotle Ladies lexi xi nga hansi ka vufambisi bya nkulukumba Selby Manganyi xona ke xi tlanga na xipano kusuka Orange Free State kumbexana Bloemfontein ku nga Central University of Free State tani ke switswana ntlangu hi le ka xiphemu xa vumbirhi vanhwana va yona ke Ramatla Hotle eka nguva leyi nguva timbirhi leti nga hundza 2023 na 2024 va hluriwile ka ti-semifinal va hlula hi swipano swo huma a KwaZulu-Natal Lindelani Ladies na Ezemvela namuntlha ke vele ka ti-semifinal ta vunharhu laha hi tshembaka leswaku nga va ta vunharhu ta nkateko wa vona leswaku va ya ka ligi leyikulukumba ya vaxisati sweswiwanini va famba mahlweni hi tibolo tinharhu eka tandza ku famba mahlweni xipano xa yena Ramatla Hotle Ladies lexi nga hansi ka nkulukumba Manganyi xa famba mahlweni ntlangu wa yena u nga seleti nesilumaka tanga 20 ku fika makumu swi hatitani vakon'wana kusuka nakambe haleni a Vereeniging Avali ni ka n'wina 3 Ramatla Hotle Ladies tandza xipano xa Central University of Free State inkomo vakon'wana a khensa swinene swi vulavula vona loko se swi ta hela swi gimetuni hinkwaswo lava nga ta humelela hi ta va vona ka liya yin'wana ya Hollywood Bad ya vaxisati no khensile vakon'wana a khensa swinene hlayisekani la a Vereeniging inkomo sweswo vingisero Munghana Lonene FM xiviko xexo a xi tisiwa ka n'wina hi Vaseni nkosi yami nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela cinani kombe mi lunghisa mi twisa lava va nga rhumela ti-voice note hi kota ku twa ku veri yini hi nga si teka lava wa vumbirhi wa mina i ximatatana ma 15 14 kombe 14 i xikhongolota xa sindisi i suka download ai kambe mani hi sungula hi kandziya laha hi twa ku lava va nga rhumela ti-voice notes va ri yini hi ndlela yoyele na ri vona risimu leriya ra ta vambirhi ntsena nga ngheneleli se lava hi bulanyana katsongo hi tona hi ku ongeti ku hetelela ku va na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta ku va vanhu va nghenelela timhaka ta vanhu tshikani timhaka ta vanhu na vinyi va tona ma hi va mhaka kona un'wana i ta swi kuma a ni ngo veri hambi wo famba nkoveni lundza ri ta vonaka kumbe masiku lama se mi ri hambi mo famba lundeni nkova wu ta vonaka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi iya khalanga nhlikani na vangiseri va nongonoko wa Afrika wa walawula xin'wanyana lexi ingaku a xi ta hunguta madzolonga lomu mindyangwini a hi veni fair loko munhu n'wanuna suka kumbe kwalomu a tirhaka kona a tlhelela ekaya a fona ku ni le ndleleni le kuteni a kuma ku ri swilo swi va swi tshamisekile hambi vakhalabya va khale ve ri loko a vuya byaleni loko a fika kusuhana le kaya a sungula ku yimbelela ngoma ku ri ku avoida tihuwa na va ka mhani lava loko a suka wa ka mhani a ku vhakela nuna Joni a vula ku ni le kuteni loko mi ta kuma loko un'wana ka gongonza hala nyangweni un'wana se wa huma hi fasitere swi nga ha twisiseki inkomu khalanga na tshemba mpfukini khalanga na cindani khalanga mhaka ya madzolonga le mindyangwini khalanga yi ta hela ntsena loko ku ri ku ta va ku ri na nawu lowu kombisaka ku va na vuxaka ku na munhu loyi a nga munhu wa munhu ni nga vula ku nsati wa munhu kumbe nini wa munhu swi fanele swi va nandzu matiko man'wana khalanga i serious case ku va i rhandzana nsati wa munhu kumbe na nini wa munhu hi sweswi swi vangaku madzolonga nga heli a ka ha tshembaniwi khalanga swa sweswi swi tele ngopfu
swi tele ngopfu swi katsana na kumbe kuma ku ri wa xinuna nkarhi wun'wana va ku tekela hi timhakeni ta ku xitirho xa kwa xinyawulu vo va holela henhla le va kota ku endla leswi na leswi ku tlula wena so swi ndli nga wa ha ri nchumu botbet ku hava xin'wana xo tlula xexo inkomu enhlekani botpet na muhumelerisi kwalani mina ni ta hlamula leya ya muyingiseri luya a nga vutisa ku ri kasi tiqulu leti ta vanhu lava duvulaka hi swibamu swo ka swi nga ri anawini va tikuma kwini hawa mina a ni ri na munghana un'wanyani na munghana un'wanyana a ri na xoho xibamu xa ku hava maphepha xo ka xi nga ri nawini se a ni n'wi vutisa ku tiqulu leti ti kuma kwini a ku i ti xavisela a ni hlamula ku i ti xavisela un'wanyana wa phorisa wa le xitulweni xa le henhla tiqulu letiwani to huma hi ndlela ya le henhla ti xavisiwa hi voho maphorisa lavawani inkomo Nhlekani Khalanga muhaxi mina ni ta ku mudyondzisi yaloye a tekeriwe goza ra vukarhi ku endla leswaku a ta va xikombiso eka vadyondzisi van'wanyana nakona Khalanga eka hina vatswari lexi ko va xikombelo na xitsundzuxo a ni ta ku vatswari loko ha ya eka lembe ra 2026 a hi veni na vutihlamuleri eka vana va hina loko swi ta eka timhaka ta tidyondzo hi ku swi vava ngo Khalanga loko n'wana wa mina ni n'wi rhumela ku a ya exikolweni ni nga vi na xiave lexi ni xi tlangaka tanihi mutswari loko lembe ri hela ni langutele mbuyelo lowunene loko n'wana a hlulekile nakona Khalanga ni ya languta evadyondzisi hi ndlela yo ka yi nga tshamisekangiki ni rivala ku ri mina mutswari a ni tlanganga xiphemu eka n'wana wa mina inkomu Khalanga antiyisi ngopfu sweswo mina hi yo mhaka mi twa ni holova na vanhu vo tala la moyeni hi timhaka ta dyondzo hi ku swa dyondzo swona futhi hi nawu tanihi nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga a hi voyameli tlhelo independent impartial kambe mina na wela loko swi ta ka dyondzo ni wela ka ku dyondzo yi fane yi landzeleriwa hi fane hi byala vutihlamuleri tanihi hi wisa ku cina le Thembisa hina hi le ku cineni a swi tivi no vana va hina va le ku dyondziseni ku yini lembe hinkwaro munhu a nga tsandzaka 200 rand ni vula ku kusukisela hi sunguti ku fika N'wendzamhala mbe na vusweti byi wile la byi hungutekile wa kombela kun'wana koka timali ku va ku nyika mali yi yisa kumbe ya ku exikolweni a hi veni na vutihlamuleri tanihi vatswari a hi tlheleleni ka liya muyingiseri i ri ku va ri khomiwa loko na yi kombela na tshemba mpfukini Khalanga na Cindani Khalanga mhaka ya madzolonga le mindyangwini Khalanga yi ta hela ntsena loko ku ri ku ta va ku ri na nawu lowu kombisaka ku va na vuxaka ku na munhu loyi a nga munhu wa munhu ni nga vula ku nsati wa munhu kumbe nini wa munhu swi fanele swi va nandzu matiko man'wana Khalanga i serious case ku va i rhandzana nsati wa munhu kumbe na nini wa munhu hi sweswi swi vangaku madzolonga ya nga heli a ka ha tshembaniwi Khalanga swa sweswi swi tele ngopfu swi katsana kumbe kuma ku ri wa xinuna nkarhi wun'wana va ku tekela hi timhakeni ta ku xitirho xa kwa xinyawulu vo va holela henhla le va kota ku endla leswi na leswi ku tlula wena so swi ndli nga wa ha ri nchumu botbet ku hava xin'wana xo tlula xexo inkomu ni le ku ti vutiseni ku nawu lowu koho swi koho ematikweni yin'wana ku fana le Indonesia swi tani Indonesia hayi leswaku timhaka ta ku tekana na ku tekiwa swi hloniphiwa ngopfu swa xiximiwa Afrika-Dzonga ku votisalela mina na Cindani hi nga hi nga ni vula loko va fika va teka xiboho xa swi va ku swa khomeriwa ku va mi khomiwi ku votisalela mina na Cindani Cindani kahle a ntivi mara no vula no hleketelela hi ku vulanguta Cindani no hleketelela ku a nga sala a no vona vumbhoni bya mara hala ku vona leswi ka ngungumeriwa loko va ku yiwa ti-conference-eni swiphiqo loko va ku yiwa
yo hi leswo loko va ku hano swo swi ya ka NGC un'wana se i hleketa ku loko va ku hayi no ku ya sweswi ku la ku sungula conference youth league conference la at have un'wana se le ku hleketeni okay swi vula ku he man a wu pasi nawu lowu a wu pasi ento tisala neje la tiko ntavoko ni ta rilisa ku yitiko leri kama hi buleni mhaka leyi na nkoka swinene ta vambirhi ntsena wa vunharhu ma ona mhaka madzolonga lama tala ku va kona minkarhini ya ku tala van'wana va dlayana van'wana va banana van'wana va tshikana minkarhi yo tala ku va ku ngheneleriwa vunharhu nghenelela hikuva un'wana a rhandza un'wana a kha swi tiva ku i na un'wana a byela un'wana ku un'wana le ku rhandzeni un'wana mi tindla a hi tinemeneme i timenemene sweswo mi nga ta ndla swona a hi buleni mhaka 0860002543 wo sungula hilo nhlekani aye botele mpfukini boto mina hi pfukini minjhani n'we ayi a khensa mani ku nghena moyeni ku na ntirhonyana ku nghena la swa tika makwavo kambe mi ri yini na ku vulavula ngopfu hi leyiwani ya ku dlayana ka moni ku ya ku dlayana ka vavanuna na lava xisati ni ti ta kuma ku loko ni tshame ni nexe ni analyze loko swi ti komba nga ku vanhu hi le ku hluphekeni ngopfu emiehleketweni moni swi veka hi ndlela leyi loko sweswi mi kha mi tirha table kwalaho ivi ko nghena message ka foni ya n'wina hambiloko mi kha mi nga tirhi moyeni ku ni vona mani mathebo lava chichiwa hi movha yo karhi la a ni hleketa ku hi n'wina swi nga mi disturba ngopfu ku nghenelela ngopfu na timhaka ta vanhu ni twi ni vaviseka ngopfu loko ni twa mhaka leyi nga endleka la masikwini ya ku komba ka ku dlayana ka lava nawu ni ku un'wani u tlange miehleketo ya un'wana se swilo leswi swo swi endla ku madzolonga ya mindyangu ya nga vi na ku hela hi ku swi tshama swi tetani minkarhi hinkwayo ene i vuvabyi lebyi misava hinkwayo yi ti kombanga ku yi vabya byona i vula yini loko munhu a ku a ni ekharaka ni vona nga mula ya le ku chichiweni a ni ku hi n'wina i va kha lava ku fikelela yini ku ri hi ndlela yin'wana hileswa swo moni pipa hi xitayela leswaku mavo munhu la nga na ku vaviseka miehleketweni ku penga swi hambanini ku na lava vo pengela la patwini loko mi kha mi rheyila kwala ka N1 mi kuma tlako le tiplastic to tala a nga na direction loko a ya hala na muthamduko ya hala na lava va dyaku kahle vuswa hi va vona va ri kahle va vabya ku i sati wa mathevula na ha n'wi rhumela message na swi voko a nga na mathevula mara ni ta endla nga ku ni vona nga ku na mathevula just ku disturba mathevula ntsena ene loko mo twa sweswo swi ta mi endla 1+1 mi ta khomanisa na swi swo ka swi nga ri kona ivi muti wa n'wina u dlina wa hangalakini se hi swona leswi nge le ku humeleleni twi papa van'wani va vulavula mhaka yin'wana ka recording lava ku munhu a nga chavi ku nghena ka vuxaka na munhu loyi a ngi swi tivaku ku u le vukatini nga khataleki hi munhu wa xisati kumbe hi munhu wa xinuna a kha swi twa ku loyi u le vukatini a ku na nghena se hileswaku a ni swi tivi ku xikongomelo kule ku swilo swi fanele swi hela swi ri njhani ene ku hava ku loko munhu wo kuma ku ndyangu wa yena wa fayeka swi nga hela kahle a swi se tshama na swin'wana rin'we mi sungule kahle mi ku mihleketweni yes ku va ku kha ku lwisaniwa na yini mihleketweni ya munhu loyi a ngo he mani a kha swi mani mathevula he mani i mani kwalano i va kha wo vabya ku ndlela yini mathevula ku na vanhu va vabyaku ni ta mi nyika xikombiso xitsanana hambiloko ni nga vuli ku ni tirha kwihi lomu ni tirhaka kona ni tshame hi ri ku tirheni siku rin'wana ku fika mhani van'wani va kombela reception va ku va ti ku ta vona nuna wa vona loyi a nga le reception a kha swi tiva ku nuna wa vona ku na munhu lowu va humaka na yena hi nkarhi wa swakudya ene a nga sati wa munhu mhani loyi a yo swi twa loko a za ta vutisa se ni la ta vula ku hi ku komisa vuvabyi bya hina ku na vanhu lava nga ta pfuka va nga holangi vo to za xikwembu xi va tsundzuka va famba va nga holangi thevula a nga chavi leswaku o tsakisiwa hi ku vulavula ntirho wa yena i ku loko a vona n'wansati a vulavulisa a na ku na lexi a lava ku n'wi nyika xona o tsakisiwa hi ku n'wi vona a vulavulisa swi herisa sweswo se munhu loyi a nga kahle ngopfu mihleketweni ene va nga ka va nga cinci hi swo swi endla ku vanhu hi nga holi ku va na madzolonga ya mindyangu na hinkwaswo leswi na tifoni teti hi lwisaka masiku hinkwawo hi swo leswi hi xanisaka hi masiku leswi endla ku dlayadlayana loko ku va ku kona mindeni ka mindyangu ku nga heli a ko dlayiwa ntsena vanhu va xisati mathevula na vanhu va lava xinuna va dlayiwa ti tele tikhesi ti twa ku va ku ve ku tlhaviwe mukwana ku endleki yini un'wani tolweni nyana wa masiku va n'wi cheli hi mati ma ketlela ni vula ku swi khomisa tingana ene a ri munhu wa xinuna loko wo languta ve va n'wi voni ku a kha a famba se ni vula ku swi lava hi kuma munhu loyi a nga hi kombisaka kahle kumbexana hi nga za hi pfuleka nyana ku lama mavabyi lawa hi pfumeleni ku huma ka wona nkaka hi nga holi na siku na rin'we
lexi va va ku i ku ha pfumela ke ku hina vuvabyi hi ku loko hi nga pfumelangi hi nge humi. Mathebula ni nga handle ka ku dyela vanhu karhi loko sweswi no endla joke hi n'wina sweswi vanhwini yi loko vanhu va hleka mi ta twa ku vava mara loko no endla joke hi n'wina hi ri vambirhi mi nge twi ku vava. Hi mhaka ni endla ku ni vulavula so i ku loko ni endla joke hi ri vambirhi hi ta hleka mina na n'wina hi ri vambirhi mara loko no endla joke hi n'wina mahlweni ka vanhu mi ta twa ku vava. Se vanhu lava va endlaka swilo leswi vanhu vo tala swin'wani i ku va vanhu va tshama va vaviseka va nga holi that's why vanhu va ya ka ti-counselling va ya ka ti-counselling Mathebula ni khesi ngopfu. Inkomu papa na khensa swinene. A mi vulavula na David Mawasa kusukela Mamelodi na khesi. Inkomu. Mathebula eka xala twi ka Munghana Lonene FM nkaye timinete ta se ba awara ya 13 na kombela loko no kota ku kuma ka timinete leta nkaye muhumelerisi loko no kota ku kuma vayingiseri va mune va kha va ku timinete timbirhi ni nga tsaka ngopfu a hi tekeni loyi ni hleka a ku na munhu la 0860002543 hello a ku na munhu la 0860002543 na ngona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hleka inhlekani mashi mjani epfukele mjani papa ikona ndakungena kantsongo le wane GBV maka leyi yi nga hoxeka ngopfu mhashi i ku nawu wa hina wa South Africa wu langute ngopfu vavanuna kasi loko vo GBV leyiwani yi khavara hinkwenu yi nga vi specially for vavasati na vana i nawu wi i nawu lowu wa ku lowu nga voyamela tlhelo aka GBV ku ku tisa vana ku vava na vavasati ai nawu sweswo ko va mavulavulele se marito man'wana n'wina mi ri ku vulavula loko ka ku xanisiwa ka vamanana na vana a swi hoxekile a hi fanele ku xanisiwa ka vana. Yes hi mhaka yini hi mhaka ku na hina hi ri vavanuna hi twa ku vava ene loko hi twa ku vava hi gcina hi hluleka ku tikhoma hi gcina hi endla swin'wana leswi a hi fanele hi nga swi endli kambe swa vonaka ke ku mi twa ku vava hi ku ho vona se mi kha mi endla leswi a mi nga fanananga mi swi endlile. I ntiyiso lowu mashi mi right na ta mi nyika example ku na timhaka timbirhi leti ni nga ti vona ti humelela mahlweni ka mina kulukumba un'wana wa ku driver taxi i dyondzise nsati wa yena ku a va nurse loko a heta a pasa a sungula ku tirha a ku hambi ni nge rhandzana munhu wa ku va a ri taxi driver le ka status swe le hansi ngopfu a n'wi tshika laki na kulukumba luwa hi ve hi vulavula na yena hi n'wi khutaza nsati luyani na munhu loyi a tiva na yena va n'wi nyika mali ya nga n'wi yisa xikolweni hi yona incident number 1 yeleyo ya vu 2 ku na misa loyi a nga yisa nsati exikolweni a dyondzela vuthicara loko a graduate a heta a n'wi tshika ku a ni nge rhandzana munhu loyi wa strati femeni a suka a xava endlo samoya a teka vana a tshama na vona se hi n'wi consola misa loyi ku a swi na mhaka i ta hlayisa vana va wena so a hinkwavo vanhuna lava kotaka ku swi amukela swo fanisa na sweswo a ni siku manitwa ma na mitwa no va ni nga tivi ku sweswo swikombiso leswi mi nge le ku swi nyikeni swi hlangana kwini na madzolonga ku loko vanhu kasi vanhu loko va dyondzisana swikolo a va tshikani va tshikana na ta mi kombisa ku vanhu van'wanyana va koti ku swi amukela ku loko munhu a endla so i ni rhula ndzhwalo un'wanyana i ri no se ni weste nkarhi wa mina a ni investe ngopfu ka yena na ta n'wi dyondzisa lesson ende ku nga lesson leyi at the end of the day yi nga na switandzhaku swo ka swi nga tsakisi na ku vula point yaleyo so mfumo a wu koti ku swi vona ku vavasati va hetisa ku vava ene kama un'wana loko va hetisa ku vava vavanuna a hi tiyangi to that extent ya ku hi swi amukela ku hayi no swilo leswi a swi humelela vanhu yima ni n'wi tshika i ta swi vona phambili hi ri na ta n'wi dyondzisa dyondzo ku a ni fanele na n'wi dyondzisi dyondzo a ni fanekele mina ni ti dyondzisa dyondzo ni mi tweli bote inkomu papa khensa ve ri a hi dyondziseni tani kambe na hina tanihi wa xinuna loko hi twa ku vava ka hi a hi vona ke humela rivaleni komba ku hayi mi ni twa ku vava nhlekani hayi minjhani botkati epfukeni minjhani sesi epfukini a khensa ni kombela ku nghena yale ya GBV a GBV yi kona emindyangwini ene a yi nga heli sweswo kwalani hi hundzile sesi se laha hi nga koho sweswi hi ri hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na vanhu lava va fanele va nghenelela ka swilo swa vanhu hi ku swo swi hetelela ku swi lwisa vanhu van'wana hi laha hi nga kona sweswi ni swi vonini ku swi va phazamisini voa va lava ene laha va ya kona va ya ku hlamuseleni xitori va ta loko se va fika va ku no hayi GBV hayi nge heli mina sweswi a va ya kwalaya ka ku mina sweswiwani hi yo mhaka se hayi man swo yina nhlekani
Merenga mfoko. Ifokele bot minjani n'we? Ipokeni. I can't. Ikombela ku angula pale ya GBV. Aye botomi. Lexi karhataka hi Botfet. Ku na nchumu lowu va ngo i triangle love. Vanhu a hi ngo ku ri mina ni rhandza na vasesi vambirhi kumbe vasesi wun'we rhandza na vambirhi. Swi vula ku na sayiti leri nga ta twa ku vava. Ntiyiso. Ende loko ri twa ku vava a ni tivi Xitsonga hambi vumunhu i character na hi xilungu na Xitsonga hi na un'wana hi nghena ngopfu xikolo. Vumunhu bya munhu character ya munhu ta hambana. Ku amukela ku twa ku vava van'wana va swi twa hi tindlela to hambana swi ya ku munhu yaloye u swi tekisa ku yini yena n'wini. Na ku amukela ku twa ku vava minkarhi yin'wani ri vuye ri tsema na ku amukela ku twa ku vava minkarhi yin'wani swi fambelana na yo dyondzo hi yo mhaka va swi vitana emotional intelligence EQ. Se loko i nga swi nga i nga dyondzisiwangi ku va na timhaka ta emotional intelligence swi tala ku va na mintlhontlho yo hetisela hi ndlela leyi. A hi amukela n'wana miyingiselelo nhleka inkomo swi aye papa Mvuki. Ayi se tlela hi ku vona papa ntwa ku ri perini yana ni mahlweni. Na tiva ekhala a ndzi tshama ni nghena la ni fona right through ni kum ndhawu leyi. Mingarile hinkwenu valava hi mamukerini le ka Munghana Lonene FM miri yini? Na khensa Khalanga. Ni nghena le ya ku hlupha vana na vavasati le. Ma vona mfumo wa hina wu hi tirhisa hi tindlela tin'wana. A swi lava ku hi nga lawula vana ha swi kota ku lawula vavasati mara mfumo wu hi nghenisa hi tindlela tin'wana hi ku sweswi mfumo wu pfumelele ku va na vana ti-right ene vavasati va fanele va xavisa miri. A ni twiswa ku loko munhu a rhayipiwile na loko ku ri ku i xavise miri va swi vona njhani. Xin'wana xa koho vana lavo va sweswi. N'wina mi fike njhani ka ku mfumo wu pfumerile sweswo? A swi le nawini musi ku va vanhu va xavisa miri ku ya hi leswi ni tivaka swona a ni tivi loko ku ri ku nawu walowo wu pasini. Alright ni twile siku rin'wana ku vula n'we a ni swi tivi ku kumbe a mi vula hi ku va lo pasisa swilo leswi hinkwaswo ka swo kumbe a mo vula hi ku swi nga endleka na. Loko no mi byela swin'wanyana ma vona mfumo wu kombela swin'wanyana ka hina hi swilo swin'wana swo ka swi nga ri kahle swo yila. Ma swi tiva ku mbange alright mbange a yi khomiwi va ri dlayiwa illegal. Loko wo ti byalela ku fana na michayeni ku ekaya swa wena sweswo swo biha loko se sungula ku xavisa. Ni right ngo. Ara ku dzaha vana va hina manjheni mbange swi ka dzahi vanhu vakulu. Maswala ku dzaha vana ku sikela loko va passe timhaka ta ku mbange illegal. Ku ze swi hlangi swo tala va swi tivile ku swikolo swo tala vana va loko mo vona vana va hina la makaya lana va mphunte ngopfu ku dzaha mbange. I mfumo wu pfumelela ku leswi leswi indi a swi swi nga pfumeleriwi mfumo. Ha mfumo hi n'wina kasi n'wina mutani mutswari mi hoxa njhani xandla kasi n'wana i wa mfumo kumbe wa n'wina? Khalanga. Loko mo ku hi hoxa njhani xandla hi na vo vana lava vanhwanyana loko i n'wi byela ku ringeta ku tshama u byela swi ku sweswiwani ni ya chazeleni mina ni na ti-right ta mehe. Ene loko a suka a ya ku pota maphorisa ni va ku landza sweswi va ku va ku ri i va kha ku hi ti-rights ta kona ta ku yena a ni sweswo ti-right teti mfumo wu nga ti pfumelela hi ku xiphiqo masitava lexi va kona i ku ve ri vatswari hina tanihi nga vatswari loko vana lava hi byela ku va na timfanelo hi va hi nga swi tivi na ku timfanelo ta ku hi tihi i na mfanelo ya tavern a ri na malembe mangani. Leswi ni vulaka swona timfanelo leti a ti fanele ti dyondzisiwa hi voku laha nga na timfanelo i fanele a endlisa ku yini na ku yini hina vatswari a ha ri na milawu la miti ya hina. Na timhaka ta vavasati valava hi vulavula ku hi vona wansati loko o sweswi wa famba madyambu ya lama i ya lomu ya lavaka kona i nge n'wi hlamuli loko wo n'wi hlamula i fanele ya maphoriseni. Ku va ku ri sati wa n'wina mi lela ku na haya tavhenini. Mi va mi lo n'wi kurisisa ku mi va mi twananise ku yini loko mi tekana. Loko hi twanana ku tekaneni hi fanele hi hloniphana
mara sweswi mfumo wu nga vulavula ti-right leti ta hinkwato ka tona a ha hloniphani na lomu mutini that's why mbona vanhu vo tala nemetoli papa a hi gimeteni kwalani khenseni tlhelo rero inkombanani na siku lerinene ku dya ku engeta ni inkomo a khensa papa nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga pet hi ya mahlweni hoyiko ka ha ri yin'we minongonoko sweswi mahungu ya misava na mani kosi na tijawu ki nhlekani ejohannesburg tembisa alex nasoweto ku ya kwala ka khiso tshama na hina eka 103.2 FM munghana lonene fm makombandlela